Ishomero rya Kicece Primary irokushanga muri kitagwendana mwa amashomero gari ya musinge gw'abasalamu yatandikira umwaka gwa 2005 kandi naragambwa ko barishomise binji. Tuze wano ku fundraising nga twagala kuzimba dormitory y'abaana bawala. Essomero lino lya byafaayo lyatandika 1957. Bw'ogenda okwetegereza kati lyakatambula emyaka 68. Ekitegeeza nti lisomesezza n'okubangula abaana bangi. Obwa hati ishomereri ndino mwejorano nabeje barokorenga rushanjo bita bashomireyo n'abazire nibenda kutandika kombe ko buraro bwabishiki umurimo gutandikire no kurundana sente. Gubarire kutwara miliyoni 200 konka hati age fundraising yabiriye kubanza konka tuzagumizamu tukurundana sente. Abantu sente ne bayinji shabara hangaga lebone nsajyo mushabuzayo abebemezi bedini mwena mugume n'umushabera abo kube kintu tukitangire tutinire mukani mpamyangu mwamuruho ekintu ekintu kizakorwa nkabazeire twine kora omwoga gwaitu nyowe nichera gambera abana banje omu holidays ni stama nabo mbebagambera Ntechi, arhechi, nichivi, wachikora, noboti. Umuhwezi wa RDC France Kenyonyozi ajumirira barukwebembeze dine n'enganda ombyo butegechi. Abo kuba twantuza ha service delivery katugambe muhanda. Taro muhanda go kujango gunukuza kuraba mu Nyakaturiki nanga taro muhanda ngo gunukuza kuraba mu maybe omukiga nango mutagwenda. Umuganda bishiki bakashenshero girls SS mu district ya Mitoma barabwirwa kutomutima habyabatwira hishomereryo bakihare mico mibi. Ebigambirwa bashomireyo obabire no bahayo ubuhwezi bwa tanka ya mizi. Ankayijana shanga bishiki nabaruga kutaha mizi aheru yishomero kuruna barebere cyankwataho ka old student wishomero then na contactinga batahi banje abatwashomire nabaha twikirizana twakora meeting twajya ngo tucontributing buri yomwe ecyari kubasa kureba ngo twageraho facility eitwateraho abishiki barumuna bitu bahara bitu ahabwo kureba ngo amist gagaruka kubabura egitankeji fine kububeno bobwire bwo mushana tubonabona na mizi sometimes amizi gahamo mu ishomero ushanga twino kwa okushora ishomero tukaza kutaha heru. So we preach as administration to keep it safely and put it to better use for these young girls. Ababorekere mwahabyabire biryo myanya hereri ishomereri barukushomerayo. If you fear God, that means you will be disciplined. I'm happy the head teacher have already told us that you are disciplined girls. So I urge you to keep disciplined. Koko murumonkogo ogumwakora abwaruhanga imwe na nabanda mukwatanise nabo ni cyango munonga yashahuzanyu zitari cena amena ayumwiha ranga bagarureho. Kashenshero Girls Senior Secondary School ekatandikira musinge gwe kanisa ya Kashenshero mwako gwa 1994 nekigenderwa cyo kutungura ebyo bwegesa hamwe na w'umushiki gasha kwa Timothy Mushabe na Ben Muhozi. Hallelujah.